Direkt. La biologie médicale, donc c'est un médecin biologiste. عندنا plusieurs unités la sérologie, on traite VIH, hépatite C, suivi et dépistage. C'est préférant هنايا دونك كاينه une activité كبيره في الموضوع عندنا البيوشيمي. Au niveau national, il y a plusieurs centres référents VIH hépatite. La région d'Oriental, qui est une zone biochimie, tout ce qui est lié en biochimie. Les deux biologistes, 9 techniciens. Donc, voilà, la salle technique, il y a 9 personnes, 4 qui assurent la garde, 5 qui la sortir. On a l'assistant médical qui occupe le personnel. On est en fait 14 professionnels. On a une unité hématologie, qui est l'EPS, l'hématostage, l'EPS, groupage, protéine sanguine. Donc, on a unité de bactériologie, donc, ce que je veux dire, c'est que d'avoir les appareils qui عندي مسويت لي زاباي سو كونترا ديال سو كونترا عندنا دو زاباغي جداد سو غارونتي بخي سو كونترا كانوا قبل لي زوطومات مي اون فوا جاو لي زوطومات جداد صراحه ما شي زعما ما كاينش لي بان اصلا يعني لو كنشوف لاكتيفيتي راه سي اون كونتينيو اون با داري ما عمرو وقف واخا كيكونوا بعد البلاطه زوطومات حبسوا لينا كتبقى واحد باش تخدم. كانوا عندنا لي بان في سيكسيون في لا سيكسيون بيوشيمي سيكسيون بيوشيمي ولا ماتريال ما عمرهم كانوا عندنا دي بان. Pour les formes qui a été fait, pour les automates qui ont été dotées au niveau du laboratoire. Voilà, les chiffres de performance qui ont, voilà, ça c'est rempli. 2024 et 2025. Donc parfois on a encore 3-6. On fait entre 250 à 300 tests par jour, voire 5000 à 6000 tests par mois. Donc, ce qui a changé les... ويكونوا بليس ريسبونسبل هذا واجب، هذا فعل اللي ديما كنديرو به. صراحه كاين مجهودات كيديروهم دكاتره عندنا ولكن على قلتهم، وهذا كيف لانه كيكون الدروب وكيكون بزاف في المستعجلات الناس كيغوتوا والناظور راه ما فيهش الناظور واحد، في حتى الناس ديال ميدار الدريوش كيجيو الناظور. الوغ هذا المطلب نادينا به الدكتور الوزير السابق والوزير السابق كذلك، ولو ممكن والو. اذا كنقلبوا الزياره اللي درتي دابا فرحتني انا شخصيا. علاش؟ ما فيهاش الطبع اللي ديال الانتخابات، ما فيهاش البرلمانيين اللي ديما يمثلونا، اسمح لي، لكن الحضور ديالكم الشخصي والتسبيق ديالكم من رئيس الموارد البشريه عطى لنا بانه كاين اراده بالنسبه انه تدعموا هاد السيدات هادو
اللي في الحقيقه يستاهلوا انه نعاونوهم. الله يجازيك بخير. واش هذه المعلومه بخصوص لي تكنيسيان ولي ميدسان ولي زانفيرميي غيكونوا قبل ما نمشيو للورش اللي سيدنا حرص عليه باش يكون في سلوان وكبير بزاف، وخصنا حنا كنناديو ماشي بمستشفى اقليمي واحد، غدا بعد غدا راه كنكبروا، راه كاين ويست ميد، كاين نظره ملكيه استراتيجيه، بغينا يكون عندنا سي اش او يعني في استقلاليه ديال الجامعه ديال سلوان. واش دابا بغيتي سولتيني قلتي واش انا بغيتي تصريح؟ لا كيف ما بغيت. غيكون. الله يرضي عليك. سلم عليا. الله يكبر عليك. شكرا. ميرسي دابور باسكو كندخل ان اوبيتال اللي انا جاي انني غنلقى ان اوبيتال اللي هو فيتوست يعني قديم، وجو ديكوفر ان اوبيتال اللي منظم اللي هو بروبر اللي كل حاجه بلاصتها، لي زيكيبمون خدامين، لي ريسورس هيومان خدامين، وكلشي منظم، سي اون فري فيغتي. هذا كنعتز به. كنشكركم بزاف وكلين ديالكم كلين جهدكم. محتاجين اي حاجه من الادمينستراسيون سنترال راه حنا واقفين معكم، واقفين مع المدير التشريفي حتى هو.